Assalamu alaikum урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биздин подписчиктер. Амансыздарбы? Кандайсыздар? Урматтуу мал жандык сүйүүчүлөр. Мен бүгүн Баткен шаарындагы мал базарга дагы келдим. Бул чыгарылышта сиздерге бүгүнкү мал базарда баалар кандай болуп калды баарын билип берем. Бүгүн күнгө ишемби 3-июль. Ушул сиздер көрүп турган бул Баткен шаарындагы борбордук мал базар. Азыр киребиз, бааларына сурап беребиз. Туугандар, ушул жер Баткен шаарындагы борбордук мал базар. Бир четинен баштайбыз. Койлорду сурайлы биринчи. Ойбу бул канча болду? 17 жарым болду, 14 жарым. Биринчи сураганыбыз ушул болду. 17 жарым миң сом дейт. Азында бир четтен кирип көрөлү. Элге беш айтып эле келип чыгуучу жерге туруп алыптын. Ака сатып алдыңыз да? Канча болду? 18. Экөө 18 миң. Мына. Ол 18 миң болду туугандар. Караңыздар. Эки койду 18 миңге сатып алдым. Assalamu alaikum. Кандайсыз, жакшысызбы? Канчадан болду сизге койлоруңуз? Козу 8 миң болду. Мол козу 8 миң, Соолук 10 миң болду. Так, ошондо мол козу 8 миң, мол соолук бул 10 миң сом, 10 миң сом, 8 миң сом. Козулар 8 миңден болду. Кыйла арзандап тур туугандар. Мына козу канча болду? Кыйла эле арзандап калыптыр. Канча болду ага? 12 миң, Ошол койду 12 миң. Кошкорлор канча болуп калыптыр? Кошкорлор бир көрөйүкчү. Саламат. Жакшысызбы? Десол жакшы. Чабарман YouTube каналы. Чыгарайыкчы бир. Кашыл таяктар. Бул ак койлу канча дедиңиз ага? Ак кой 11,5 болду экен. 11 жарым миң. 11,5. Ушул ак койду 11 жарым миң сом. Канчадан болду ака? 16,200. 16,200'dan, 16,200 сом. Нашу койлар. Так, дагы аралап көрөбүз. Кой. Соолук. Соолук койлар канчадан болду ага? 13. Канча дедиңиз? 13 болду. 13 миң сом, Мына соолук 13 миң сом дейт. Бул экөөнү 460 сомдон сөйп бердик. 460 сомдон этке дейби? Бул азырда курукка шекте турат. Бирок семиз экен, эт жүргөн. Кочкор көрөлчү, кочкорлор канча болуп калды. Соолук койлор көрдүк, козуларды көрдүк. Мына караңыздар, мына кочкорду. Assalamu alaikum. Кандайсыз ага, жакшысызбы? Канча деп атасыз? 35. 35 миң сом, Бул не порода? Чалыш. Гисары чалыш болуп калышын. Чалыш. Могу кочкор көрдүңүздөр, куйруктуу. 35 миң сом. Базар канча кылды ака? 30 кылды, бербедиңиз, Ичине бар экен, Бирок сиз айткан бага алактуу экен бул. Мына туугандар. Бул кочкордон сизде дагы барбы? Телефонда айтыңчы, онда биздин көрүүчүлөр кызыкса сизден кочкор алат да. Номерди айтып коюң. Августта деймиз экен. Августта келет, ошондо көрөбүз. Августта келет. Азыр сиз бир эки күндө алыптыңызбы? Бул азыр кочкорго бүттү муну. Балдар чоңойт. Ошо. Биз эми башка кыргыздар. Баткенде эле болосузбу? Демек ушу базардан тапса болот сизге. Мына ушул акадан келип аласыздар. Кочкор издесеңиздер. 35 миң сом дейт. Мына караңыздар. Өтө чоң, жакшы кочкор экен. Базарыңыз берсин ака. Мына козуларды сурайлычы. Салам алейкум. Козулар канчадан болду ака?
Yok abi 200 samga olmadı. Ben 10'ga al dedim kılmayı. 9800 boluptur ha? Ayağını aldım. Oşu leki koçkordu 9800 et. Tam da evet. 10.000 so'mga beraman. 200 so'm. Tak, buna daha koçkordu. Özünüz arkadan arılaştırdınız ben sezdirdim ama oturup artık. Koçkorlar qanchadan bo'ldi? 350 ga ketdi. Satıldı ha? Son içine kaçın. Ha. Buna tuğanlar. Buna şu 3 koçkor 52.000 so'mga satılıp turibdi. Жақсы satıldı. Qarаңыздар. 52.000 so'mga şu 3 cho'ng koçkordu satdı. Bu жақта uylar бар ekan, сұрап qo'yalım. Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz aka? 130 ming deyapti, 107 mingga keldi. Bermay жатат. 107 mingga bermay жатasa? Torpog'i erkak ekan ha? Simental. 3-qari. Muzosi bilan buni 107 ming so'mga bermay turadi. Kichkina qo'shlar berib berasiz. Nima? Babadan filashib. Bering aka, yaxshi bo'lib tur baho. Mana uylar qancha oldi aka? Rezervda turibdi. Bular 55. Molo uy muzosi bilan 55 ming so'm. Kroz. Qo'ydim bası arzon, biroq uydum bası qimmat o'xshaydi, to'g'rilar. Qancha oldi? 55 ming ha? Novi torpog'i erkak ekan ha? Torpog'i erkak. 55 ming so'm aytdi. Buqa eganda buqa balasi. Torpog'i erkak. Uslab qo'yilchi. Qancha deyapsan? To'g'ri. 50 ming so'm ha? Bu Imagine 50 ming so'm. Ular negizi shundaylar borda. Men dag'i qo'ylarni surayincha ko'rib. Qo'y andanlar echkilar bilayli. Negizi uylarda arzondaganini men sezganim yo'q. Biroq mayda mal jandiqlari qo'y echkilar qiyla. Assalomu alaykum. O'tib qo'yganlar. Qanchadan bo'ldi aka? Qo'zlarim. 8 9,5 bo'ldi. 8 ming, 9,5 ming, 9 ming ha? 8 ming, 9 8,5 9,5 ming, 9 ming ha? Maşallah. Ne tuğanlar? Gisarlar tartın. Ye, gisar mı? Ne? Gisar qo'shqor. Ve qo'y. Qo'shqori yo'q bu? Yo'q, qo'shqori yo'q, qo'ylar. Gisar qo'ylar ekan ha? Qanchadan bo'ldi aka? 25 kami var da odat. 25 ming kem var ha? O qayoqdan gisar ekan? Tojikiston O'rato'niki. O'rato'va. Ne tuğanlar? Gisar qo'ylar 25 ming so'mdan kem var deydi. Dün soğuda olsa düşüp berese. Qancha var ofisi? 12 ta, 10 ta var. Sizniki? 10 10 baş para. Batkendeli olası mı? Telefonla aytınca? 708 41 54 54. 0708 41 54 54 mı? Gisar qo'y izlep жатсаңыздар туғандар. Мына ушул аке менен байланышасыздар. 25 миң сомдон кем бар дейт. 10 штук бар экен. Gisar qo'ylar mı? O'rato'niki deydi. Ular жақсы etdi bo'ladi. Qo'shqorlarimiz yo'q bu. Bo'ldi. Жақсы sotib olamiz. Gisar qo'ylarni dag'i topdik. Qaralab ko'ramiz. Dedim, bunlar sekin şu echkilarga qarab o'tib ko'raychi, echkilarning bog'lari qanday bo'lib qoldi? Chabormondan olib. Keling aka o'tib ketaymi?
Kozlar qancha oldu ki kozlar? Qancha? Qancha mingga oldin? Qo'ya qoldim. Sen çıkılardınız mı? Biroq basib qo'ya qoldim. Aqlimning ichida suylab o'tib ketdi. Mo'l jeldi buloqlar bor. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi aka? 3000 oldu lan. 3000 dan, ha? Oşu buloqlar bo'lganlar 3000 so'mdan. Bor urg'achiga tekasida bormi? Serka mi? Serkeler ekan, ha? 3000 so'mdan tuğanlar. Sağan yaşı kimden? Qancha oldu? 20 ming. Iki ulağı var var. Egiz ulaqtarı menen, ha? No, sağan yaşı egiz ulaqtarı menen 20 ming so'm deydi. Sağan echkiga dagı qiziqqanlar ko'p. Echkining sütü shunchalik densolukka yaxshi deydi. O'ta yaxshi. Alsаңыздар, alып qarasаңыздар bo'ladi. Men dagı yaxshi ko'raman echki maldanlıklarını. Qanchadan bo'ldi aka? 6000 dan be. O'sha echkilar 6000 so'mdan ekan. Mana shunday tuğanlar bugungi bağlar echki qo'ylar qiyla arzon bo'lib qoldi. Serkeleriniz qanchadan taqsir? 5000 5,5 ming so'mdan, ha? O vaqt 4,5 ming mi? O vaqt 4,5 mingga qolgani 5000 5,5 mingdan. Ol yerda serkeler, echkiler bit bari. Qancha reis? 3 ming ulaqtar. Ammo bular ulaqtar ekan, ha? 3000 so'mdan. 3000 so'mdan da ulaqtar bor ekan. Mana hurmatli ko'ruvchilar, Matkenga dagı mal bozorga kelingizlar. Qaysi satıldı aka, qaysi? Qanchaga aldingizlar ularni? 7'den verdim. Üçövi? 7000'den aldınız mı? Nasip olsun aka. Ana tuğanlar mı? 7000 so'mdan mana shu 3 qo'ylar, kozlar satıldı. 7000 so'm. Arzon, yaxshi satıldı. 2013 yıldan tartıştık. Buna tuğanlar men bir sıra mal bozorda aylanıp çıktım. Az ne oldu? Alıngan bağlarda biraz. Assalamu alaykum. Qanchani aldınız aka? 7150. 18 yarım. Ne bu şu rekorunu 7150 ga aldınız, ha? Arkası 8,5. Qanday deysiz? Mal arzandap tur, ha? Kishini arzandagандай mamada. Biraz arzandagандай mı? Arzandagандай. Bugün bu bozorda aluvchi ko'p, ha? Aluvchi ko'p, уже toylar boshlandı. Toy başlandı. Toy bo'laversin aka. Yaxshi бағда olsun biroq. 8 yarım. Elimizde toqsınlık olsun, toy bolsun. Şef gaz voda mı? Qancha? 10 so'm bu? Ya buna gaz voda. Bir kuyumcu. Bu gaz vodani içmepsiz, Matkenga kelmepsiz. Matkenga kelsen aslında gaz voda içimiz. 2013 yıldan tartıştık. Sözün bu kadar münasebetini kurduğu şartlar baylamıştı. Darıdan olmuştan özlerinin varlıklar. Gazvoda yaxshi chiqgan. Жалпы қаражат 2 миллион сом болғандықтан сіздердің қошқансаңызда жаш уақытта жарияланды. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Hurmatli ko'ruvchilar, mal bozor movzusida barliq shart borlar. Siz so'rasangiz kelib shu yerdan gaz voda ichasiz. Echki qancha oldi aka echki? 5300 oldu. 5300 ga aldınız bu şunu, ha? Serke.
Serke bu. Bu sizler көріп тұрған серке 5300 сом алып тұр. Қараңыздар. Жақсы алып тұр, арзан алып тұр. Ақшасын алып тұр. Қоздар жаңа сұрадық. 7000 сомнан алдық деп айтты. 7000'den алған. Sen Koçkor kaçıga aldınız? 16.000 aldınız. Uçmağı oken? Yok uçmağın karanlığı. 16.000 aldınız mı? Turmuş şartına байланышты 16.000 son var. Болғандықтан өздерінің қолынан келген барлық қаражатты işletişti. Азыркы күндө Россия өлкөсүнө барып, көзөп 2 миллион сом болгондуктан сиздер Мына ушундай урматтуу биздин Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, мен базарды айланып бүттүм. Сиздерге жетиштүү эле маалымат бердим деп ойлойм. Мал бир аз арзандаптыр. Кудай буйрса мына той башталды дейт. Тойго жакын малдын арзандаганы бул элибиз үчүн ыңгайлуу. Мен ушул жерден жыйынтыктайм. Ар дайым биздин канал менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.